بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhterem kardeşlerim, okuduğum ayetler Ahzab suresinde Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyuruyor ki: ey Nebi, ey benim peygamberim, biz seni bütün insanlara şahit olarak gönderdik, müjdeci olarak gönderdik, uyarıcı olarak gönderdik. Sen onları karanlıktan çıkartasın diye siracen munira, bir kandil olarak gönderdik. Nur saçan bir kandil, etrafını aydınlatan, insanları karanlıktan aydınlığa çıkartan, onlara yol gösteren bir ışık olarak gönderdik. Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, mümin olanları müjdele. Onlara çok büyük ikramlar hazırladım. Onlar için çok büyük ihsanlar var. Ey Habibim, sakın kafirlere uyma, münafıklara uyma. Allah'a tevekkül et. Dost olarak Allah vekildir. Allah yeter. Dost olarak hem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hem de onun yolundan giden ümmeti Muhammed'e Allah yeter. O ne güzel Mevladır. O ne güzel bir dosttur. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir.